Aryo beli channel. Hah? Aryo beli channel. Apa? Aryo beli channel. Aryo beli channel. Ikutnya Aryo beli channel. Subscribe lah, subscribe lah. Hah? Subscribe lah. Apa? Subscribe lah. Oh, paling enak kan orang YouTube channel pasti bakal subscribe. Subscribe lah, subscribe lah. Bener. Kamera aja. Nana nih kamu water kenal di panjang. Papa dulu ngoyongan kan?
Jangan beli kamera kayak gini.